yaşamama rağmen nasıl iyi olabilirim ki? Psikolojik yer... Evet doktor bey, iyi değilim. Yani size yalan söyleyecek değilim. Zaten bu kadar şeyi yaşadım. Şebnem'den intikam alma vaktim geldi ha. Hayat. Adım olacaksam almaya hazırım. Nüfusumu almak için gerekli işlemleri başlatmanı istiyorum. İşte. Ne intikamı? Oğlumu Adalı'yı öldürdü. Şahane hayatım. Buradayım. Çünkü işlediği cinayeti üzerime yıktı. Ya نيازي صار وجوده رعب بالنسبة لشبنام، وفوقها صارت تشوفه بالمراية بدال نفسها. مسعود أخيرا شافها وهي ما خبت عليه، وقالت له وحب كيف تصير شفافه معاه وتقول له كل شيء يصير معاها وهو متفهمها دايم الغفلة. يعني لو أخذوها عشان فعلا حالتها صعبة كان ممكن يتفبلها، بس أخذوها بسبب الخبيثة نيلجون أم مسعود منظرها وهم يسحبونها قدام عيالها، وبكاها وبكاهم وعصب بيه مسعود وخوفه عليها. قفلة تقهر من كل النواحي، ولا عندي أي توقع للجاي.